Ngoba noma hlangana kuba usawubona ukuthi awusawubona kunjani ayikho lento ethi kuyahujwana ngempela sokuyaliwa ngelinye ilanga singabona nje uma ngabe kwenzeka ngelinye ilanga wena nomthandeni nikhipha ingoma eyodwa Bashaya kamnandi lengo uyazi khona ilanga angazi noma ku 2017 noma 2016 la emsakazweni kusigiya ngengoma wawuzuza la ohlelweni kukhona ungizwe no BK wavaleka imigwaqo la ngaphandle abalandeli begcwele umgwaqo sase siyadlula sibuzana ukuthi kwenzekeni kuzotoyitoya yini emsakazweni thiwa cha baphelezela Ukhuzani ubathathe phi laba abalandeli bakulandele ngobani ukuthanda komculo nifike kanjani kulamazinga ngoba bakhona babehamba phambi kwenu kodwa leli zinga esilibona manje ungathi asikaze libe khona wabuza umbuzo ohlabahlose ngendlela esimanga kunento ethi noma ngabe kuthuna imali engakanani angeke umthenga umuntu inhliziyo yakhe ukuthi kuthande lento isuka kakhulu isuka emculweni ukuthi ucula ini ngomlomo wakho uma ucula into enomlayezo eyakha isizwe eyakha abantu eshintsha impilo abantu ngeke bengakuthandi kunabalandeli inqaba bakaKhuzani abanye nami engabazi abagcwele yonke indawo labalandeli basuka ekulandeleni umculo kaKhuzani mabelandela umculo kaKhuzani sasakhuhlelo ukuthi asibaveze bebonakale sase sithi eindaweni la bahlala kuzona asibe nama leaders abazokwazi labantu bebaqoqe bebaveze obala ukuthi bawobani abantu abasemnambithi abalandela Ukhuzani bawobani abantu abasenquthu abalandela Ukhuzani bawobani abantu basenkandla abalandela Ukhuzani sase siqoka ke ama leaders kulezi indawo ukuthi baqoqe indaba abantu sibazi ukuthi emnambithi kulandela abantu abangakanani obani angeke sibaqede bonke kodwa la besingakwazi ukuthi sibabone manje ke makuthiwa Ukhuzani uzeThekwini basuka kuzona zonke lezi ndawo abantu bekhipha imali zabo bekhokha imali zabo bethenga imvaniswano ngeimali zabo bethi siyo supporta iqhawe lethu ngoba inhloso kungilandela kakhulu ukuthi abafisi ukuthi ngelinye ilanga lamandla angaka kungithanda bebone ngidikibala kube ngazi ukuthi mhlambe angithandwa umuntu bafisa ukuthi ngiqhubeke ngibe khona bengisupport bekhombisa support bekuthenga umculo wami kuze ngizoqhubeka ngimenzele umculo ngendlela abayithandayo ngoba abalandeli bakaKhuzani bamthanda ukubhubha uma kuthiwa ngiyemcimbini kusuke kugcwele kuthena nje kugcwele nje iBlue Nation ikulandela we baba Mpungose tshela mina emculweni kaMaskandi ngokujwayelekile kodwa ngibuza wena ngqo lento yokuthi nika nithi ungcwekisana nezinye insizwa bese sithi beef nisuke nidlala noma nikwenza ngempela uma unganaka mama ayikho noma ngizothi soap noma ngizothi film ubona mase kuphihlizwa ama glass lapha ukuze siyibuke siyithanda kuzinto uzoyibuka uyithande enjoy na kwiboxing bayagadlana ngamazwi ngaphambi kokuthi aqale la kuMaskandi ukuthi kube khona ukuphambana ngizothi mina ngoba kusuke kungakazwe kwaxatshana into ekuthiwa saxabana hayi lo umuntu ongangisebenza naye saxabana sesiyathukana manje cha ukuba nje into ethi la emculweni awukwazi ukukhululeka nje uhambe ukhululeka khona umuntu ozokuqhuzula uma eqhuzula mhlawumbe hayi ngoba kuyinzondo ufisa nje mhlawumbe na ukuthi bemnaka ukuthi hayi nanga umuntu ongathi umkhuzula kancane nanga ngathi umkhuzula kancane ikwenziwe phambili kakhulu abantu bakunake noma hlangana kuba usawubona ukuthi awusawubona kunjani ayikho lento ethi kuyahujwana ngempela sokuyaliwa ngelinye ilanga singabona nje uma ngabe kwenzeka ngelinye ilanga wena nomthandeni nikhipha ingoma eyodwa mhlawumbe ngenzeka mangabe nami lezi zinto engifuna ukumbakela zona engayithola zonke akithi uthisha phela nginethemba lokuthi enyangeni ezayo ngomthola naye la istudio ngelinye ilanga ke sizwe uhambo lakhe naye ayisho lento oyishoyo ngiyakuthanda kodwa lokho okushoyo ama gigs nokusebenza uqashwa ngapha nangapha ubusy Ukhuzani kuyo yonke indawo ngelinye ilanga ukubona ama posters uthola ukuthi usemcimbini o4 ngosuku olulodwa kodwa futhi uke wenza isimanga wagcwalisa imabhida uyenze kanjani le yanto
khona isimo empilweni yakho uyohamba ukubone noma ayifuthi wena kade ukubona khona isimo la empilweni yakho ubona khona ukuthi manje uNkulunkulu take over from me akuseyimina ke sokunesandla ke sesibili lapha nami mawungangibuza ukuthi wenza kanjani nami mhlawumbe I cannot tell you nami ngizokwazi ukukutshela ngoba nami ngangazi amandla angakaya ukuthi isibindi esingakaya sasiqhamuka kodwa ke uNkulunkulu uyena owaziyo ngayenza le nto kwakuthi kubhekwe khona ngangithi minayi ngithi mangikhuleka ngithi uNkulunkulu wawungeke ungithathe emakhaya ngingelutho ungenze utho ngenhloso yokuthi ngibukwa abantu behleke njengoba Nkosi uthe ngima ngenze lento ibe impumelelo wena futhi Nkosi uzoyenza ibe impumelelo mawungenza inhlekisa Nkosi kulungile mangizwa wena kodwa ngoba wena Nkosi ngiyakuthemba ngizonqoba ingakho namhlanje sikhuluma indaba yeGcwalisa Spring Picnic engomhla ka 4 next week hayibo soku next week hayibo usuthola white noma usayosikisa next week igcwalisa ngomhla ka 4 kuyagcwaliswa nakhona Gcwalisa Spring Picnic sigcwalisa nike kuloko so besimhlophe ke eKings Park obheka uyazo umhla ka 4 umhla ka 4 sobe kuyiSaturday kade ngibheka neweather nje bihlupha nje kulezi insuku lizobe libalele kugcwele lapha yana kumnandi eKings Park kumnandi kakhulu abantu ngabathenga amathikithi bayabhupha yebo hayi abawathenga abantu amathikithi sihlangane khona into enhle ukuthi noKhozi luxhasile lapha ya lobe lukhona lizobe lukhona na kanjani uKhozi kodwa ke ngifuna ukwazi uNkulunkulu usekubeke endaweni ephezulu nabalandeli abaningi uyahlonishwa usuwenze idocumentary sikubone ku TV kaningi ziningi izinto inselelo ocabanga ukuthi ubhekana nazo ngoba phela uma ngabe uNkulunkulu ekuphakamisa nezitha ziyaphakama nezinto nje izinkulumo ongezona ziyaphakama kuningi okuphakamayo udila kanjani nezinto enjalo wabuza umbuzo obaleke ngesindlela imanga yazi lo mbuzo obuzayo ayi angazi nawe ngikholwa ukuthi uneshow yokuthi uvele wabuza lento ngempela abantu abaningi emakhaya abebeyilindele ukudila nesitha isitha awulwi naso isitha ushaya kuphela ngempumelelo yakho iyodwa induku okwazi ukushaya nasisitha phumelela ngoba isitha the most phakama suke sifuna ukubona ushona phansi wavuma ukushona phansi isitha sesenqobile uma ngabe izitha zikuhlasela qhubeka usebenze mawala ngesikhathi usebenza mawala ziyajika ezinye izitha kade izitha zakho ziba bangani bakho ngoba usuku usuyidefeatile iyodwa into yokushaya isitha ukusebenza isitha waqala wafocusa kusona siyajabula ngoba sesikuphazamisile kulento ufuna uyiachieve sewunake sona wakwabona mangabe ukhonkothwa yinja wajika nje wayiphenduliza mawala futhi ingaze kulunga kodwa walokhu ubhekele phambili kuyenzeka igcine ijika ibheke emuva kunendaba engifuna ukuyixoxa 30 second kunamaxoxo 2 kunenkulumo ethi namaxoxo 2 elinye lalizwa elinye lengezwa egijima ekuyimarathon makuthiwa hambani ahamba amaxoxo lelo lalingezwa emadlebeni lahamba kwathi manje sephana endawo kwathiwa manini lelo lalingezwa laqhubeka lahamba lelo lalizwa lama kanti laba bebeliphazamisa hayi ngoba bekufanele liphi kwathiwa leli eliwinini liphi ileli elingezwayo emadlebeni so mawuhamba uhambo lwakho fana nomuntu ongezwa noma bekuphazamisa kodwa ungezwa hamba ngoba wezwa uzoma ungabusakwazi ukufika la uyakhona iphupho lakho ngomaskandi iphupho lami ngomaskandi cishe ngizothi selifezekile kodwa safuna ukuthi liqhubeke futhi lifezeke more ukubona omaskandi bonke behlonishwa hayi ukuthi kuhlonishwa Ukhuzani kuphela ngoba this is not about Ukhuzani it's about umaskandi gcina usuku angimele makudlula Ukhuzani emhlabeni umaskandi usale ufa kodwa ukubona bonke abantu babacula umaskandi bephumelela beyaphambili lokho kuyokwenza ukuthi umaskandi ungafi nanoma ngabe nini ke ngabona ushaya ingoma yegospel nino Jumbo ethi ngizinikela ngabe mhlambe sobona okuningana khona lento esikudonsela nangala kagospel noma mhlambe benithi vanje nino Jumbo kodwa seniqedile
ikhona ngoba siyafisa ukuthi lobuhlobo esesiqalile phakathi kwegospel nomaskandi uqhubeke futhi uye phambili sibone futhi umaskandi uba nokuhlobo nezinye inhlobo zemculo ngiyethembisa futhi bakhona abacula abanye begospel engizozwakala kubona siyafisa umaskandi njengomaskandi kuyaziwa ukuthi ama crown iwona a recognize kakhulu futhi umculo uvamsile ukuthi uma khona i-collaboration kamaskandi ne-gospel siyibone futhi siqhudelana lapho kuma-crowd siyayifisa lonto ingafi lobo budlelwane kuqhubeka ukanwa nini Ukhuzani maduzane Maduzane siyakikiza Maduzane yonke